Novi serijal. Koliko bi tiktokeri trebali da zarađuju od svog rada na TikToku? Pozdrav burazeri moji. Danas radimo novi serijal na YouTubeu. Ako vam se svidi, podržite i u komentar ostavite vašeg omiljenog tiktokera da vidimo koliko bi on trebao da zarađuje od TikToka. Pošto TikTok još nije uveo zaradu na TikToku, pišite u komentar vaša 3 omiljena tiktokera, pa možda snimimo video i o njima. Za danas sam izdvojio 3 tiktokera. Ante Šuman, Sergej Pajić i Sara TGT7. Ovog tiktokera ćemo da analiziramo, to je Ante Šuman. Ante Šumana trenutno prati 95.400 followersa. On ima objavljenih 548 videa iz 3,9 miliona lajkova. Njegova procijenjena zarada po postu, po objavljenom videu, je od $58 do 97. Mi ćemo da stavimo tu neku granicu da bude da on treba zarađuje $70, nešto između te dvije cifre. $70 kada pomnožimo sa 548 video snimaka, izađe $38.360 bi trebao Ante Šuman da zarađuje od TikToka. To nije mala suma i nadamo se, Ante, da ćeš početi da zarađuješ od TikToka i da ova tvoja zarada bude tebi isplaćena. I tiktoker za danas je Sergej Pajić. Sergej Pajića trenutno prati 341.700 followersa. Ima 19 miliona lajkova. Ima objavljenih 661 video. Njegova procijenjena zarada po videu, po postu, nebitno kako želite, je od $206 do $344. Mi ćemo da stavimo neku između, da bi on trebao kao da zarađuje $280 po postu. Znači između ove dvije navedene cifre. I znači kada uradimo $280 puta 661 video, izađe da bi Sergej Pajić trebao da zaradi $185.080. $185.000 vrijedi rad Sergeja Pajića na TikToku. Svaka čast, Sergej, i isto tako kao i za Anta, mislimo da će nekada da se isplati ovaj tvoj trud. Još nije počela zarada na TikToku, samo ima zarada na live-u, ali nadamo. I treća tiktokerka je Sara TGT7. Saru trenutno mislim da na Balkanu najviše ljudi prati, to je 1.400.000 ljudi. Sara ima 12 miliona lajkova i 278 videa objavljenih. Njena procjena od zarade je $869 do $1.449. Mi ćemo staviti da je to između te dvije cifre $1.100. $1.100 kada pomnožimo sa njenih 278 videa iznosi $305.800. Ogromna cifra. Svaka čast za ovakav trud, isto tako kao što sam i rekao, nadamo se da će TikTok ovu našu zaradu podijeliti ko je koliko zaslužan i ovo su velike cifre. Da li će to kad tad TikTok isplatiti, još ne znamo. Govorilo je se da će biti počet zarada na TikToku, evo nešto još nema. Bi bilo to, burazeri moji, za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video da nastavimo da radimo, pišite dole u komentar vaša omiljena 3 tiktokera da radimo za njih ovako statistiku. Koliko bi on trebalo da zarađuju i te stvari. Podržite jednim lajkom, šerujte na vaš Instagram, šerujte na vaš Facebook. Idemo, burazeri moji, da pomažemo jednim drugima. Kako ćemo pomagati? Ja sam rekao, burazeri, kad bude 10.000 subscribera, znači ubacivat ću vaše video snimke sa TikToka i bit ćemo u kontaktu da zajedno radimo neke snimke i te stvari. Hvala vam, burazeri, još jednom na velikoj podršci. Ljubim vas sve.